dobili smo pitanje da riješimo ovaj zadatak. Kako to radimo? Prvo se riješimo potencija. Znači, pravilo kaže a kroz b na minus n-tu je b kroz a na n-tu. Što sam napravio? Okrenuo sam razlomak recipročno. Ako imamo a na minus n-tu, to je 1 kroz a na n-tu. Ovo su nam pravila. To je u stvari prvi srednje, ali i 8. razred sada. Jel? Znači ovdje pišemo da je to 2 kroz 3 na drugu. Nesto nam je minus jer smo okrenuli razlomak recipročno. Puta po ovom drugom pravilu 1 kroz 2 na kvadrat. Plus 1 kroz 2 na kvadrat. Ok. Jednako je, kako potenciramo, to je 2 na kvadrat 4 kroz 3 na kvadrat je 9. Puta 1 kroz 4. Da. Plus 1 kroz 4. Ok. Ovo sad možemo na više načina riješiti, ali idemo sad. Ovo se krati 1 i 1. Pa ćemo imati 1/9 plus 1/4. Zajednički je 9 puta 4. Ovdje je 1 puta 4 plus 1 puta 9. Ovo podijeljeno s ovim je 4, zato množimo unakrsno. To vam je 6. razred. Zbrajanje razlomaka, svođenje na zajednički nazivnik. To je onda 4 plus 9 je 13 kroz 36. Znači rješenje nam je 13 kroz 36, ako sam ja to dobro napravio. Da li sam dobro napravio? Pitali smo ovaj sveznajući Casio kalkulator, dakle, evo ga, i on je rekao 13 kroz 36. E sad, trebate znati zbrajati. Neku djecu puste iz 5. u 6. i 6. u 7. ili 7. u 8. a da baš nisu naučili kako se ovo zbraja. A drugi je sad problem potencije. Jel? To je to. To vam je i prvi srednje i 8. razred, a i svi ostali razredi iza. Da vidimo. Da imamo 3 polovine na kvadrat. To bi odmah bilo 3 na kvadrat kroz 2 na kvadrat je 9/4. A kad imamo 3 polovine na minus drugu, to je 2 kroz 3 na drugu, pa je to 2 na kvadrat kroz 3 na kvadrat, to je 4/9. To je ovo tu. 2 na minus drugu, 1 kroz 2 na drugu, jel? Ovdje smo to mogli smo to i malo drugačije, recimo ovdje kad sam došao do sima, možemo reći zajednički faktor je 1/4, pa ostane nam 4/9 plus 1. Pa nam je to 1/4, a ovo sad zbrojimo, to je 9 kroz 9, znači to će biti 13/9, jel? I onda kad pomnožimo, to će nam biti 13 kroz 36. I opla, vidimo da smo dobili isti rezultat. Naravno da mora biti isti rezultat. To je to od nas za vas. E sad, kako bi to prošlo na testu, pitanje je za $100.